ariko icyo nzi neza nta muntu uzuhagurukira ubwoko bwe ngo atsinde tibibaho subiramo iryo jambo risubiremo nta muntu uhagurukira ubwoko bwe ngo atsinde Ngwabutsinde wotsinda amaraso yawe nahabonanye na Rutebuka aravuga ngo ntazibagirwa amasengesho y'abamama ngo kandi ntazibagirwa kuko baba mama baguye kuri uriya musozi hariya mu Minembwe barya bari bazungurutse kontinere ngo ibo bapfuye ngo kugira ngo iwe Rutebuka baho mwaba mama muzi ko n'abakecuru bacu amaraso yabo haya ifumbire naryo yo kuvuga ngo abana bacu bazuye ku musozi ibiri nezeza nuko n'abamama bahagurutse n'uyu mukecuru w'imyaka 100 irenga twaraye duhambye iriya ni ntwari y'umurenge amaraso aho y'amakanika yamenekeye na yuriya mukecuru biri mu kunezeza da by the way reka tubiyegereze bakunzi ba Humure TV nizere ko ari amahoro mwese mu bice bitandukanye aho mwerereye mudukurikiranira hano murabona kuko twaje twicaye twagize umushitsi hano muri studio za Humure TV umushitsi w'ingenzi dukunda numwe mu barwanashaka bahagurutse n'umumama wanze kwicara ngo areberere bino bikorwa by'ubunyamansa biri kubera ari wacu no murwanashaka uvuga murabona ko amaze gukura ariko azindimi zose mu rwego rwo kwemera no gushaka kuvuga akarengane kacu umujanya muringara murimo ikinyamasaye twarakoranye nawe kivuga igiswahili arakizi igifaransa ubu ngubu noneho amaze kumenya n'icongereza nta kindi cyabimuteye no kugira ngo abashe kuvuga karengane abashe kuvugira ubwoko bwacu mu rwego rwo kugira ngo ubutabera buboneke mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge uyu munsi rero twagize amahirwe yo kumwakira uyu munsi kugira ngo tuganire ku bintu bimwe n'ibindi doherukana nawe kera ariko mugenda mumukurikiranira hafi henshi ndetse ku macano menshi agenda aganira ndetse yamagana ubwicanyi buri kubera hari wacu uyu munsi rero ni mumfashe tumwakire nk'abakunzi bacu kugira ngo atubwire amakuru mwumve ibitekerezo byiwe ni umumama mwiza ndetse ukunda gukora ibintu bijanye na humanitarian muraho neza amakuru ni meza namwe kaze cyane wewe kandi asandi cyane derukana nawe kera mu myigaragambyo Washington Chege derukana twagiye kwamagana ibiri gukorerwa hariya abanyamurenge none kandi twongeye kandi guhura kandi mu gikorwa naco ngiki yego reka twande dutange pole ku bwoko bwacu twese mu bibazo tatugenda duhurana cyangwa se situation tatugenda tujamo ariko noneho urebye guhera cyagiye twahuriye hariya byenda twamba twinjira mu kiganiro kugeza n'ubu ngubu nta kintu kirekire kirahinduka ahubwo noneho ibitoro byakomeje byiyongera ibi bingi binono kurabona bizageza hehe ubu bwicanyi bwashoboye abanyamurenge uzobona gute uko bivugwa ntamvura idahita kandi nta joro ridaca pe ijambo rya mbere turabashimiye kuduheza umwanya kuri Humure TV Imana ibaheza umugisha nta buhanga tugira cyane bwo kuja kuri televiziyo ariko bazavuga bakuru ngo ntiyarizi gufatira ku ijosi yarabwirijwe ibyago twahuye nabyo byaduteye kuvuga atari uko tubizi ariko kandi akarengane reka dushime kandi Imana y'umurenge kuba tukiriho n'uyu mwanya ikabiduhaye kuza muri rikanisa rya Rehoboth Imana ihimbazwe hano nakiriwe n'abantu batuye muri Ohio Dayton Ohio abayobozi baho bose bemeye ibyo byose turabishima Imana y'umurenge warumbajije ukambaza ngo se ibi bintu guhera bijya tugize imyagaragambyo icahindutse niki ico dutekereza niki bene data abakuru bazacu umugani ngo utarumya taza kuri intoki mu rujo utarumya tukundira intoki mu rujo ibyago byarabaye birogereza ariko reka mbabwire habe n'igisa cya wampambure iyo umwana aje kuvuka igisa kirakomera cyane ndetse ukumva ko ugiye gutandukana n'ubuzima ariko nuko habagiye kuvuka ikintu kizima kandi ikintu kizima ni ngombwa ngo kigire imbogamizi ibyo byose Imana dusenga Imana y'umurenge yahagurikiwe n'abagore n'abagabo abakobwa n'abahungu Mahoro Peace Association abantu bose tukaba dukora humanitarian izo byose dukora byose bizohuriza hamwe ijambo ry'Imana rizaribwa ngo kubakunda Kristo byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza uko bisa sinirengagisha kandi tanze pole mwaka byara bantu b'Imana mbahaye pole cyane n'uyu munsi mbahaye pole abapfushije uyu munsi ibiriyo byabaye ejo n'ibyabaye none ibyo nibihabiba ku bwoko ariko
hari umunsi uri n'izina Imana izadutabara tukabyibagirwa bikaba inzozi. Imana iduhana umugisha twese. Murakoze. Asante cyane mama. Hanyuma ibi urabona gute wowe ugerageje kugereranya, urabona tugeze kuri no ntambara? Dore ko ari wowe ushinzwe gutanga ihumure ku bantu ndetse ukagenda nabyamagana twarahuye muri buriya buryo, nike cyizere cyangwa se niki watanga ku bwoko bwacu kuri ubu ngubu? Ijambo rya mbere turi mu bipe bibiri. Ndashaka kubwira abadukurikiye cyangwa bavuga ururimi rw'iwacu. Intambara ntimuyitorere, ntimuyirebere hafi, ni intambara y'ibihugu, intambara y'amoko. Kandi twadutanga rukundo twabaye ihuriro, umunyamurenge akaba ari we wabaye ihuriro ry'intambara. Ijambo rya mbere, dufite intambara zibiri, dufite intambara z'ibihugu by'isi, tukagira n'intambara spiritual warfare. Ni nk'intambara zo mu mwuka. Ureba Imana kuri dukorera publicité gusa cyane. Ninde wari uzi ko kuri .0 hazomenyekana hamenywe n'isi amenye isi. Ninde wari uzi ko gakenke hahaba? Ninde wari uzi ibumego bwo kwaba? Ninde wari uzi ko mu rurambo? Ninde wari uzi ninde wari uzi mu rwisankupu? Ninde wari uzi gakenke? Ninde wari uzi mu rugezi? Ninde wari uzi gakwera? Ninde wari uzi kwirumba? Ibyo byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Tiducika intege ibyiza Imana icyakora twapfushije abantu benshi, dupfusha abantu bingira akamaro, ariko ari amaraso bana b'Imana bakunzi abo nkunda nishimira. Amaraso y'abana b'abanyamurenge yamenetse kuri buriya butaka. Ntakagira umunyamurenge n'umunyamurenge kazi yabo umusore uzo yaheza umugongo. Gutsindwa kwacu no kuyaha umugongo, ariko kandi ariya niryo fumbire rizatuma bacu baba ku mahoro. Murebe turi muri kino gihugu, iyo wibutse abirabura abacakara babayeho ubuzima utoshobora gusobanukirwa, ariko twebwe twaje generation ya nyuma turi mu kubaho neza tukabaho nk'abandi bene gihugu. Ariko hari bagiye muri ka karengane, barapfa, baricwa, barakubitwa, baragurishwa, barangazwa ku maraso y'abandi babanje. Natwe turi ifumbire y'abandi. Imana iduhana umugisha kandi Imana idukomeze. Uganiriye neza kandi utanze ihumure kuri ibintu biri kuba, ariko njewe mfite akabazo kamwe mbere uko dushika kuri pwe cyane ya humanitarian. Kuri no ntambara dufite cyangwa se muri no ntambara yacu dufite y'abanyamurenge, twahagurikiwe n'ibihugu bitandukanye birimo nko Burundi na Tanzania ndetse na Angola yinjiyemo ejo bundi nyuma yo gutanga inkoni yo kuyobora Afrika. Nyuma yabwo haza kubamo ikintu kijanye no kuvuga ngo muri twebwe tuza kubona mwe kamwo abagambanyi mu buryo dusigaye duterwa ntibavuge, ariko habaho ikintu umwe muri we yapfa bakamagana bavuga kuko abanyamurenge batari kwishwa, ahubwo ari u Rwanda ruri kwica abaturage b'abanyamurenge hariya mu Minembwe. Iki kintu wewe uzukibona gute nk'umuntu wabaye muri bino bihe birebire, wabaye mu karengane? Ibintu uzu bibona gute aba bantu bobo? Bene data sinshaka kuja dipe muri abo bantu, ariko umuntu wese agenda azosome Samuel wa 2. Usome Samuel wa 2 nuno munsi aho naganiriye n'iryo jambo navuzeho 17 utangirira aho ngaho uvuga intambara za Dawudi. Banyamurenge n'abanyamurenge kazi nta jambo rishari hayiriza. Nta jambo rihayiriza ritigeze ribaho n'ikindi. Ibyagiye byabaye kera nibyo bizabiba, ariko icyo nzi neza nta muntu uzuhagurukira ubwoko bwe ngo atsinde. Ntibibaho. Subiramo iryo jambo risubiremo. Nta muntu uhagurukira ubwoko bwe ngo atsinde. Ngo atsinde. Ngwabutsinde. Wotsinda amaraso yawe. Oya. Gusa njewe ndabita nk'igihuru cyacimeza. Cyane nukuri sinshaka kubijamo cyane kuko turabakunda turabagaruzi neza. Imana itubabare kandi nukuri bazaca umugani ngo ubwirwa icaze zabaza ngo se nyina ari umukobwa bake. Umunyamurenge wahunze, umunyamurenge umuntu wigeze kuba umusirikare ufite inkovu ku mubiri akaba zicaye umuteye. Umunyamurenge wapfushiye sekuru, abanyamurenge bapfushije abagore bakagwa ku musozi. N'uyu mukecuru w'imyaka 100 irenga twaraye duhambye iriya ni ntwari y'umurenge. Amaraso aho y'amakanika yamenekeye na yuriya mukecuru biri mu kunezeza da. By the way, Happy Women's Day. Nubwo mwabamama b'abanyamurenge nabonye batabyizihije, mutabyizihije mwakoze, reka twifatikanye n'abacu. Ariko kandi uyu ni umunsi ubundi kandi amaraso y'abana. Ejo bundi nari ndi muri Kenya nahabonanye na Rutebuka, aravuga ngo
ntazibagirwa amasengesho y'abamama, ngo kandi ntazibagirwa kuko baba mama baguye kuri uriya musozi hariya mu Minembwe barya bari bazungurutse kontineri, ngo ibo bapfuye ngo kugira ngo iwe Rutebuka baho. Mwaba mama mwe muzi ko n'abakecuru bacu amaraso yabo haya ifumbire naryo yo kuvuga ngo abana bacu bazuye ku musozi. Ibiri nezeza nuko n'abamama bahagurutse, abamama bagahagurukira ubwoko, abamama ntibakunje amaboko, abamama bakareka kugura ibyo bari bakora, bagahaguruka babirimo neza muri mu nshingano nziza, kandi hariho ubwuzuzanye ta final destination murimo Badebora barwanya urugamba babwira abagabo ati yewe tuzogenda turwane kandi dutsinde, ariko bizitirirwa abagore. Ati kama mbaye ni bande abagore nibaza barwana. N'uyu munsi twasomye umugore bagiye kuburira Dawudi muri Samuel wa mbere ku 17 ku 19 umugore yazanye yinjiza abari bagiye kuburira Dawudi kugira ngo abanzi babo batababona, ngo amare azana ingano ashira hejuru aharambika binjira mu mazi, ngo amare arambika ibisheke abanzi ngo bazana bwo ati ndakiriho. Abamama nibo bagira bene ubwo bwenge. Abamama sibo bari mu kurwana, sibo bari kwishira abana ibyo kujya ku rugamba. Abamama sibo bari mu narababonye bajanye ibyo kujya kuramira abantu babarwana. Ubu na mama muri US ibyo bari mu gukora. Ubwo tangira kuba muri Ohio bonyine. Imana ibaheze umugisha. Turafatikanyije twese kandi giving up is not an option. Niko nzavuga. Nta gucika intego uko bisa kose. Dukomeje kugenda kandi tuzorwanira umurenge tuzotsinda kuko duha turwanira ukuri kwacu. Ibihugu wambwiye ngo ibihugu bibanye byarahagurutse nibihaguruka ariko byose bizotsindwa. Kubera turi kwisezerano ry'Imana. Twaratsinzwe Minembwe byarabananiye. Ndeka mbabaze bari bose baturwanije bamaze gufasha uduce tungana. Bapfushije abantu nabo barapfushe nuko ari ku musenyi. Ariko kandi nukuri bana b'Imana dufite Imana y'umurenge, dufite Imana yadusezeranyije itazitsindwa. Isezerano ryose rirarwanwa rigira intambara, ariko ndasaba ngo muhaguruke duhagurukire n'uwonka duhaguruke abane naho abandi abagenda uko bashaka. I'm so sorry. Niko nzamvugana bagaruke Imana babara nibagaruke turi kumwe bareke kuzokorwa n'isoni tabso. Reka dutambuke tuve kuri abo ngabo tugende kuri ntambwe ya nyuma, ariyo ntambwe nziza nshaka ko tuganiraho ndetse uheze message nkuko uri kubigana kuko kuraganira neza ngakunda ngo ukomeza gutegere kuri ubu ngubu. Ikintu kijanye na humanitarian, ikintu cyo gufasha iwacu imyaka ibaye 9 abanyamurenge ari bo bafata iki gikorwa kuri ubu ngubu na Minembwe yabaye blocks. Ni kihe kintu wotanga kugira ngo abantu babyumve, yaba ari imiti, yaba ari ibyo kurya, yaba ari amahuzu, ikintu cyari cyo cyose nibo bagikora. Ni iki wavuga kuri iki kintu? Niye nama watanga kuri iki kintu? Sasa ndababwira igituma ndi hano muri Ohio. Hano naje gusura abana nubwo mpafite, sinaje gusura abo tuvukana. Hano naje ku gikorwa cya fundraising. Ndasaba mwaba mama. Iki ni gikorwa, iyi si contribution. Naje gufundraise hejuru y'ibikoresho by'ikiganga. Igihe kirashitse umunyamurenge n'umunyamurengekazi twige guhahira iwacu. Uhaha wese azarozi wiwe. Abandi barahashe bakura ibyacu babizana muri bino bihugu, no mwanya kubisubizayo. Bazavuga ngo akavugirizo keza gakura ikidinga mu ibuye. Ko ndakora fundraising, naje ku gikorwa cya humanitarian. Ndashimikanisa rya robot rya nyakiriye riyobowe n'umugabo witwa Ruganza. Yitwa Ruganza afatikanyije n'abayobozi ba Mahoro Peace Association barimo Rumenge bakabamwo na Ruturwa Diadone Ruturwa. Nukuri batwakiriye neza cyane. Twaje gukora igikorwa cya humanitarian dukangurira nandi matorero aho tuzobakomangira muzo dukingurira ntiduha dufandureza ku bw'abana bacu, dufandureze ku igihugu cyacu cyabaye amatongo, igihugu cyacu. Ikindi mbibutsa iriya ntambara n'abashoboye gutabara physical gutabara mugende mutabare. Ubundi kandi kiriya gihugu tibagira amashuri, abantu bararwaye bagize indwara zituruka kuri bari abanzi bacu. Umunyamurenge iriya ntambara yarapanzwe bashaka kurimbura ikintu cyitwa umunyamurenge. Utamurimbuje imbunda aramurimbuza inzara, utamurimbuje inzara ariko aramurimbuza indwara zo kumukorera ihohoterwa. Bari abantu bose bakorerwa ihohoterwa kandi bagahisha badafite ikibavura. Turi mu gutekereza ngo bizokorwa n'abandi bana b'Imana. N'ikintu kibi abakuru bazaca umugane ngo umuntu ashobora guhunga igihe kimwirukana ariko ntawe uzuhunga ikimwirukamo. Hari icyago gihaciruka mu bwoko bwacu.
turwajije umutabazi tukarwaza umugore tukarwaza n'umwana abyaye. Banyamurenge n'abanyamurengekazi ba pasiteri abakozi b'Imana nimuhaguruke twese team work abantu bose umwe afata undi afata twe tureka nkaduha dushigikira umuntu turiko turashigikira ubwoko tugashikukira iwacu kandi tureke kuguma gutakaza umva mw'abanyamurenge tureke gutumwanya bana b'Imana tureke gutambo tugira aho tuzatugenda ikintu twokoze ngo tukigereho tukagitakaza. Kandi urabizi iyo misinze exit ahantu wari ukwiriye kugenda rimwe uhagenda kabiri cyangwa ukahagenda uwundi mwanya bigatuma utakaza izindi gahunda. Tumaze imyaka myinshi dutakaza za exit. Uyu mwanya ntihagira umuntu umisinga exit nyabona sinzi uko ndiko n'ubusohokero sinzi uko mzita ariko exit mwese murabizi nta muntu udatwara imodoka iyo wari utamutse muri freeway ukabona misinze exit uzugenda isaha n'igice wari ukwiye kuhagenda isaha imwe. None ubwoko bwanje bakunzi mugire twese dufatikanye dukorera ubwoko n'ibikorwa by'urukundo n'ibikorwa byo kubagurira imyenda gukora mureke kumbaza ngo ese ngo bizogerayo gute. Ahari ubushake hose haba inzira. Abaswahili bazavuga ngo panania pananjia. Ahari ubushake haba inzira. Twese simbabeshe ngo nzi kuko mudafite ubushake. Oyaye bazavuga ngo your last enemy is your last success. Enemy umwanzi wawe ni igiti kuvuga ngo yeme ngo twarakoze. None se nimba twarakoze tutarasoza tuzohagarika. Duhagaritse tutarasoza izo twatangiye birya byose twakoze tuba dupfushije ubusa. None taho turagera kuri destination abandi bariko bararwana bagatanga amaraso naho twebwe gutanga ifaranga. Contribution yacu irakomeje manake ni igikorwa twaje gukora. Twabonye Imana idukingurira project ki abazungu batwemera kuduheza ibikoresho bifite valere bifite ekivale iteye ubwoba mutoshobora kumva. Sasa turiko turashaka amafaranga ya deposit kugira ngo babitwikorerere bonyine babijane mu Minembwe. Uyu yarahaye ambwira ngo hey kundondo mu Ruramba igahororo ntibafite n'igitanda cyo kuryama ariko twaje gufandureze urumva atari igitanda matera iryamaho abantu bangahe amatera. Ejo bundi twari kumwe n'abana baje gukora ubuvugizi bavuze ngo paracetamol imwe iri mu kagabana abana batatu imwe rutoki abana b'abanyamurenge barashwe uzuburibwe bwo kuraswa badaterwa amaraso urumva basomwa gutyo twaje gukora fundraising y'amaga uzoza ukomereka baze bozi igikomere bafite ga batamushira mu yindi microbe. Twaje gukora fundraising y'ahanda umuntu azoza bamurambike ku gitanda. Twaje bazoreke gusangira iserenge hagenda ibikoresho z'amaserenge umwe azagira iwe serenge undi agira iwe. Haza umuntu umubyeyi azabyara bamukure nimba arwaye indwara bamukuremo umwana abe muzima nubwo nyina yanduye nawe bamuvure tubashakira ubuvuzi. Nukuri ni igikorwa cyiza mu abantu njenda ndacumva kuva umunezero nkavuga ngo Mana warakoze. Mana simvuga ngo iriya ntambara ngo ndayishimiye ariko kandi no kuduheza akanya gato y'Imana ikaguheza akantu gato wokora ku bwoko bwawe uze wimva wikute ku mutima uvuga ngo Mana ngira akamaro. Iryo niryo shema ni naryo fieri ngira akamaro kuko nogira akamaro ku bwoko wandemeyemo nogera akamaro kuri famiye yanje. Imana iduhana umugisha twese kandi Imana itugire neza. Uganiriye neza uvuze ibintu byinshi ndetse ukoze ku kintu nakubwiye ariko ni byinshi. Hari abagore bari hariya babuze n'igitenge cyo kubyara bafite ngo barera umwana. Hari ababuze na twari dutanzogere rw'ibitaro twe twagira amahirwe yo kuzoza tuganira n'abantu bahariya mu buryo kugira ibibazo ufite udasinziriye. Ibyo nibyo bimwe muri ibyo ngibyo. Ariko rero reka tubisimbe wabiganira neza bisobanuye neza byashikirwa gute cyangwa se bikorwa ko biragenda gute ni amafaranga babaheza mukagenda mukabikora ushaka kubikora se byagenda gute byenda kuko turakurikiranwa iki kiganiro turagishyiraho none cyangwa ejo mu gitondo mu buryo bazagenda bagukurikirana byogenda gute ku muntu ushaka gukora byenda gukurikiranye utabanye namwe hano. Sasa hari abantu bacu benshi nzi neza bagerageje kujana ibikoresho by'ikiganga ariko ntibyakunda. Ariko igituma ndi hano iyo proje yaduhaye ibikoresho
twajanye n'abayobozi barimo umuyobozi wa Mahoro Peace Association twajanye tuja kubireba babidushikirije ku minsi 3 y'ukwezi kwa 12 iyo tugira amafaranga ibo bonyine ubwabo no gushira amafaranga tukayabaheza ibo bonyine nibo bazisharija bakajana bampaye mape yo mu Minembwe ndaza kuyikwereka narababwiye ngo mu Minembwe bama bagenda bafotorera gafoto barambaza ngo se nahanga ugikene ku ibikoresho bija urumva nibo bonyine bazobijana twebwe na amafaranga ya deposit ibo bonyine bazoshake cargo yo kontinere iyo bajana kandi twabasabye mu ibikoresho byinshi babasabye mu za generate kuwacu hatagira umuriro ariko tubabwira ababyeyi bari mu kubyara umwana muvyeyi yakorwa n'inda nijoro akagenda akaba mu mwijima ese muri izo za kontinere hari za generate z'umuriro muzoduheza ibyo twarabisabye ubundi ino nkuko mumenyereye ikiganga harimo za computer mwarababwiye ni muduheze computer bazi bafasha abarwayi ibyo byose twagiye tubisaba kandi barabiduhaye nibyo dukora fundraising ndabize ko ari igikorwa ni no to kwishimira guhahira bacu ni igikorwa cyiza cy'indashikirwa kandi ndabisaba aho tubakomangira yeme ni gitangaza mubyumve cyane n'ukuri mureke mwarakoze cyane ndabashimira imirimo mwakoze mwababyeyi ariko nkuko muzi ariko arambwira ati umubyeyi udafite igitenge cyo gufatira mu mwana ibi byose nukubera kuko bahawa kato bari muri isolation ni zone rouge manake naho kumeneka amaraso ariko twebwe turabanka kwa kundi kwa Dawudi ngo yagize inyota yamazi y'Ibetelehemu ngo haboneka abagabo batatu baratwarana muri ya ntambara baratwarana baragenda bavomera Dawudi amazi y'Ibetelehemu barayazana ngo bashike Dawudi ngo yakubita amaso ngo areba aho baciye aravuga ati aya maraso nyanyoye mbaza n'umwoya amaraso y'umuntu aravuga ngo iki gikwiriye kuba igitambo ayashira ku gitambo ayatambira Imana ngo nuko abagabo bari bahaza amagara yabo baja kuzana ya mazi Dawudi natwe turiko turahara amagara yacu dufatikanyije nabatwirwaneho uku nukwirwanaho turiko turavugira ubwoko turiko turavugira igihugu turiko turavugira ubwoko tukavugira area muze mwibuka ese tuze twibuka niki irwibutso dufite hariya mu Minembwe n'uruhi iwacu hatarabana amashuri mwabantu twarize tukaja mu bindi bihugu iwacu hatariko n'ibitaro kugeza n'uyu munsi abantu badafite n'ababatera amaraso kugeza uyu munsi abantu badafite agapimisho ko kuvuga ngo umuntu waje gupima undi muntu amaraso niba amara bamenye nimba arwaye nimba yaranduye umugera kugira ngo babashe kugira umwana warashwe bamwongereza amaraso ivyo ni ibintu bitureba nk'abanyamurenge tibireba ubundi azadufasha ariko nimuhaguruke twese dusenyere ku mugozi umwe Imana iduhana umugisha ni ibintu byinshi nkuko mubizi ndabizi neza mubizi byinshi kundusha njewe byinshi sinza nshaka kumenya kuko iyo mbimenye bituma ndaranda sinziriye kandi bigatuma notakaza nico nari nkwiye gukora ariko murabizi mwese muri abarwana shaka dufite abarwana shaka bakabuhariwe bakora ibikorwa batanga n'amafaranga y'ikirenga turabashimira dufite abamama bakora imirimo yo ku ruhande dufite n'abandi batunzwe n'amadolari 200 ni muve kuri ayo madolari 200 kandi umuntu ntibakamwandikeho umutuku turiko turarwanira ubwoko hariya hariho nyogosenga hariho mushenge hariho data wacu hariho so wanyu hariho murumuna wawe bariya batwirwaneho bantu b'Imana Imana ninde tutavukana umunyamurenge ni shenimwe utari umwana wa nyokorobe n'umwana wa nyogosenge Imana duhana umugisha kandi Imana itugire neza mwese nari mukure mu ikanisa kugira ngo tuganire mwumve ubu butumwa muri uvuko ntari kuganira tumushimira kuri iki gikorwa afite sicyo cya mbere sinaco cya kabiri nibyo bintahoramo kuva kera kose nawe rero birakureba kushaka kugira ngo byenda ugire ikintu wakora wakwandika muri comment comment turashobora kuba twaguza nawe cyangwa tugaguza n'abandi babishinzwe umusanzu wawe ukagera ku bantu babishinzwe ntukabinyuzeho cyangwa se ngo ubimpeze naje ndabikora nzayatanga ariko wewe nushaka kugira ngo ugire wareba umukuru w'umuhana
wanyu arashobora kuba yabibagezaho mu buryo bwo kugira ngo nawe ugere kimwe utanga mu rwego rwo kugira. Reka tukure kure mama, ndabizi kuko uratumiwe hariya, ariko iyi message utanze ni message nziza abantu benshi bumva uretse abantu bonyine baruje kuvugira. Imana nyiribihe ibaheze kubasobanurira kuruta uko bisobanura, kandi nukuri nawe ndagushimiye. Imana iguhumure. Ndagushimiye cyane. Imana iguhumure. Asante cyane. Murakoze cyane. Ubwo n'ubutaha nimba komangira muzo cyangwa muzontumire. Ese ndi mwontumira. Ntukaza mutinya gutanga amafaranga. Muzontumire nzoze. Njega nabaye mu activist, I'm not giving up. Abasore bose ndababwira nukuri turafatika kandi turiko Imana izadukoresha ibyiza. Murakoze mubane n'Imana. Asante cyane. Ariko